الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية، واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله عز وجل في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. Kära bröder, idag vi ska snacka om andra ting som hvis vi bruker på bästa måte vi kan bli lyckliga i dunya och också i akhira. Och det är pengar. På arabisk vi säger ahamiyatul mal i islam. Pengar är så viktigt i islamen. Eller hvordan islamen ser på pengar. Kanske dere sier trenger ikke å fortelle vi liker penger. Vi vet, flere av oss vi liker penger så mye. Men islamen hvordan ser på det. Og vi skal fortelle neste uke, inshallah, hvorfor vi er ikke glad og hvorfor vi er ikke li med penger. Hvordan vi kan bruke penger for å bli likere neste uke, inshallah. Men hvordan islamen ser på penger. Først og fremst, kjære brødre, penger det er veldig, veldig viktig i vårt liv. Med penger vi kjøper mat, kjøper klær, bygger hus. Det som vi trenger er med penger. Islamen har 5 søyler. 2 av de 5 søylene, det er zakat og hajj. De er avhengig med penger. Hvis du har ikke penger, trenger ikke å betale skatt. Hvis du har ikke penger, det er ikke obligatorisk, eller ikke må å gå til hajj. Ikke wajib for deg. Flere ting, hvis du har ikke penger, du kan ikke gifte. Du kan ikke passe på barna. Du kan ikke bygge hus. Du kan ikke bygge en sykehus. Andre ting, du kan ikke hjelpe fattige personer. Penger er veldig viktig. Og flere i ayah i Koranen, Allah Azza wa Jal når snakker, sier det som jeg gir til dere på ni'me, not på norsk kanskje, ni'me. Allah sier penger er ni'me fra meg til dere. Det er en gave fra meg. Men sier ikke å bli fattig eller fattigdom er en ni'me gave. Fattigdom er ikke gave fra Allah, men rikdommen det er gave fra Allah. Ikke glem den. Men det som er problemet, kjære brødre, noen av våre grupper, muslimer, de sier penger er ikke bra, ikke tjene penger, ikke samle penger. Hvis du har penger, du skal gå til helvete. Sånn og sånn forteller til muslimer for å ikke passe eller ikke jobbe for å tjene penger. Ja, ok, vi skal høre på dem. Resultaten, fattige mennesker, fattige folk har ikke penger. Etterpå kommer andre problemer. Når vi blir fattige, vi skal bli svak på flere ting. På helse, på mat, undervisning. Flere ting vi skal bli dårlig på den situasjonen. Skal komme en andre gruppe og si til oss, kjære muslimer, hvis dere har god religion, dere skal bli eller skulle bli som Europa. De har god penger, og de er ikke muslim. Det betyr at hvis dere ønsker å samle penger og bli rik, trenger ikke å følge islamen. Følg andre religion eller andre meninger for å bli rik. Og det kommer problemet til muslimer. Noen av muslimer nå tenker sånn. Islamen er problem. På grunn av islamen vi er fattige. På grunn av islamen vi har ikke penger. Vi har ikke lån. Vi har ikke gode sykehuser, andre ting. Og det er store problemer. Vi må kjempe mot dem og skal si til dem, det er ikke riktig. Islamen er ikke mot penger. Islamen sier du må ha penger, trenger penger. Profeten sier sallallahu alaihi wasallam, hånden som betaler, det er bedre enn hånd som tjener eller samler. Yadul ulya khairu min yadul sufla. De som betaler, gir, de er bedre enn de som og sier vær så god, kan dere hjelpe meg. Islamen ønsker ikke de personen eller situasjonen som ok, bare hjelp meg. Islam sier det er ikke bra å gjøre sånn. Prøv å bli sterk og gi til andre personer. Det er vår religion. Men dessverre, det som er populært mellom muslimer, 2 typer mot hverandre. Noen av muslimer tenker sånn. Hvis jeg blir god muslim, jeg må bli fattig. Hvis jeg blir rik, må bli dårlig muslim.
İke samla begetu. Di samler ikke. Vis du argu muslim. Du skal be, skal faste. Men dårlig klar, ikke mat. Veldig, veldig, veldig dårlig liv. De sier sånn. Hvis det er sånn, det er god muslim. Men hvis du har penger, den tida trenger ikke be, trenger ikke faste, det er lov til deg å drikke alkohol, og gjør det som Allah sier, nei, du kan gjøre den. Men det som vi forstår fra islamen, kjære brødre, du kan bli veldig rik, og du kan bli veldig god muslim også. Du skal be, faste, gå til hajj, hjelpe folk, bygge sykehuser, bygge skoler. Også det som Allah sier til deg, du må gjøre, du skal gjøre den, og ikke bli nærmere til haram. Begge to du kan gjøre. Og vi har flere, kanskje millioner eksempel på den. Abu Bakr radiallahu anhu, Usman radiallahu anhu, de var to rike, eller andre også, de var veldig rik, og veldig, veldig populære sahaba. Usman radiallahu anhu, der tredje khalifa etter profeten sallallahu alaihi wasallam. Av og til muslimene trenger penger. Han betaler 500 kamel til profeten. 500 kamel. Dere kan regne. Hver kamel hva koster. Hvor mye penger? Vær så god, ja Rasulallah. Folk trenger penger. Vær så god, vi har penger. Uten penger du kan ikke gjøre flere ting, kjære brødre. Og det betyr at de som sier islam liker ikke penger, de er dårlige personer. Kanskje de er muslimer, de er jahil, men jeg tror det er ikke jahil. De vet hva de gjør. Først de ønsker å bygge en samfunn, alle trenger penger. Etterpå skal si, ok, penger er sånn. De som er fattige, kjære brødre, du kan gjøre masse ting med dem. Masse ting du kan gjøre. Men hvis du har penger, du kan si nei til flere ting. Og nå i dette livet, flere landene som de har penger, penger snakker. Penger snakker. Uansett, de er rett eller de er ikke rett, de betaler penger og kjøper masse personer. De sier ja til dem. Og de som er fattige, hvis de er 100% de er riktige, men de har ikke penger, ingen hjelper dem. Vi må forstå, penger gjør masse ting. Inshallah, vi skal prøve samle penger på halal måte, og skal høre til neste fredag hvordan vi skal, hvis vi bruker penger, skal bli lykkelig person i dunya og akhira, inshallah. قالوا برايد مسلمان ما قو كان حفتة متخوازن بيجن تشتري كانت إسلام جمرات بيجاهم بكن ونه كيف خشبن ونه دلقشبن ونه روسبيبن دلي ورحتبه هم دو دنياي ده هم دو آخرته ده تحفتة ما بحثة لميجي كركو بشت إيمان لميش إنسان روسبيت كه دو دنياي ده آخرته ده روسبيت كه والميجا ما تشاوبه أمي ببن إنسان بخير في حفتة ما بحثة براج ورابكن برا يك جوان نقطه کد اسلام دا دبیجه پره و هبن به پره و انتکارم ببن انسان کیف خوش پره قال لك آیت قرآنی هنا خدا بحث نعمت خود که دبی من پره دایه و پره و نفقیرن سورة قريش دا ماكو عم تخيرن خدا جملت مكيرات بجاء اوان نعمتكم دايا و اطعمكم او اطعمهم من جوع وامنهم من خوف دبي خلق برشيه وتيرن خدا د قرآن دا قد نگوتیه فقیری برچیبونی نعمتکیه بالعکس عذاب خدایه ولكن تیربونی هبونا مالک هبونا ثروت نعمتکی خدایه خدا د بجا نعمت من ودایه طیبات رزق الله خدا د بجا رزق فقط پروبلم ما بسلمانه قلو بسلمانه بلکی آنا دلی ودا در باس وقت ایجاب ناکم شونش گلکش برا حست کن ماشاءالله راست اولمش برا حست کن ولكن اوان پرا چما پیکیف خوش نابنم چما خیرش وان پرا نادینم به هفته آتی بجن ولكن دکودا پرسکره کامه هم مشکلامه نساقیه مد کودا هم چوا ضرارت کن قسمه کجمه بسلمانا جبره دا گروب درکتن دبی پرا خرابه اسلامش پرا حسناکه پرا چنه پرا چقا پرا تهبت او قازده جهنمه دا بشوتی تشتی وقابیات درتخن پرا تچقا هبه حسابت گرانه تدرنگ هاوی جنت مالا تخرابو تچقا فقیر بی تأوقع نزيك پیغمبر بی علیه الصلاة والسلام بوی فکر آنید خوازن جمعه بیجن چه یعنی ام فقیر بن دها باشتره تمام ام فقیر بون اپره گرب که به دسته هنکا تشکینا ببره هنکی انسان خود نناس برقه زنگین ببن وان خود نناسا وان انسان خراب زنگین بن اوی گورا کیف خو کنترول مدا بکن این رو تماشا کن چند مثال جوارا بیجم
پرێت هەبە تەلەڤیزیۆنەتە هەیە، پرێت هەبە ئینتەرنێتەتە هەیە، پرێت هەبە مەدرەسەتە هەیە، پرێت هەبە مزگەفتێ چێتکی، پرێت هەبە ئەکۆنۆمیەتە باش بە تو gelek icdanê însana icdan heye icdan zamîrê wan wijdanê wan te pera distîne dîn û îmanê wan ve pere yanê. Temaşekin îro dewletê ku zengînin lê zalimin. Bi van pera çi dikin û çi nakin? Hakima distînin, polîsa distînin, mehkemê mezin distînin, sîlhê top û taqa distînin. Werhasil her şeytaniyê bi pera dikin. Ve çend heb dewletê feqîr dîtiye ku feqîriya xwe lê bi rastiya xwe milletê anîne îmanê. Na feqîr keskî tune. ملت به پراخ بده دگل مسلمانا دماک ان فقیر ببن هنک انسان زنگی بمن وان زنگین الگورا کیف خود تشتا بکن به پرا گلک تشتن کرم یاش بیروان نکن گلک انسان هنه به پره خو ظالم خو کرنه مظلوم او به پره خو مظلوم اجی کرنه ظالم قانون دنیایه پره ته هبن کس کی دنگ خوشترا ناکت هر تشتید کاری پرا بکی جبروی هوای پرا پریا کد اسلام دا مهمن جبیر وانکم ده حب فرض اسلامی هنه زکات و حج هر دو جی به پرا وات نگردان پره تتنبت زکات نادی پره تتنبت ناچی حجی پره تتنبت نکاری بزوجی پره تتنبت مالکی نکاری آواکی پره تتنبت جلکی نکاری بستینی زاروکی تا برسیل بینن پره تتنبت جارنا شرف انسان جی هندکت به مع الاسف الشديد كلمة كان مشهورة حضرت علي نقوتي أما من بالكي يقوتي به دبي قوتي لو كان الفقر رجلا لقتلته دبي إمام علي قوتي بالكي نأو بجي ودبي حضرت علي قوتي فقيري ظلامك يبنى من يبكشتا يعني أو قصابك تشتكي بيسا يعني أو قصابك تشتكي نباشا جبريو هوا يقلوا بسلمانا جمارا قوتن فقير بنوني صوفي بنوني هارن جنات زاهد وتقوى لهنا كيبون زنجين حتى يرو قال لك جماعات ما إسلامية أنا طريقتهم شيخ بريوان جملات رادفين صوفي بن تقوى بن زاهد بن بريواتنا بل أو تفزنجين دولة مند نك قارون بريوان هي إيه مثلا كمات أس فقير كما زنجين فريت هبة إيمانة ضعيفة ما لا تخرج بعمات برب ده من إيمانة بقوته أز ذكرم كنترولا بربكم عفر مجمرة واشتراجي يعني في شكل حيلان متكن بتنبونا برا چه تسر ما قالوا بسلمانا قال لك إنسان ما بسبب تنبونا برا دين وإيمان خفروتنا دين وإيمان إيرو تماشاكن قال لك المدرسة الولات ما حتى بلكي ظلام الديني جي برا معاش في كلمة هانت بيجن لورا ملاد برا جمرة لازمة دين وإيمان يوانبونا برا لورا برشي مان فقير مان لهمبر برسيبونة نقاري زيادة تحمل بكي قالوا بسلمانا جناتا برا تخوازا لايتا تخوازا برايتا تخوازا كاتشاتا تخوازا هر کس بجای برا تشکیداتنه دیات مصیبت کی بینی سریخو لوما اسلام دبیجه برا پره و هبن پیغمبر علیه الصلاة و السلام دبی دسته کد ده جوی دسته کد گره بخیرتره اویا قانون اسلامیه خدای عالم زنگینی کریه نعمت کی لدمک فقیر بی و ایرو جوهات سرمه ملت مد بجای بنی ام فقیرن چما فقیرن اسلام ما فقیر کریه اف اسلام هانه دینه کی خرابه ای ام چه بکن بنوان کافره چوا پیدا چونه و پریوان هیا و زنگیرن و تیاره وان و مال وان و پریوان ای ام چما فقیرن اسلام نایل ام زنگین ببن ای ام چه بکن وی اسلام هانه باویج جناوا خو ام ببن کافر ده چتره بنه داوی ایمان ام ملت مجلس وان چه بتنبونا پرا گا وقت ملت فقیر بکی بی بلا و مصیبت ور سروان اما گا وقت پره تهبن وی وقت هانه تدکاری بپره هانه علم خواندن اخلاق تربیه تماشا کن ایروان تلویزیون کدولات ما دهنه تلویزیون ما به اخلاقیه به هزار تلویزیون هنه سه چهار حب تلویزیون هنه خوازن اخلاق بهشن بلاک پره وانتنا قلیتا تلویزیون وان ضعیفن خبردان وان ضعیفن سینیال وان ضعیفن به خیر و به چارنه تماشا کن بپرانی جماعت ما ملت ما سستو به کیمانی وان هنه تمش تنبونا پراج ضعیفیا اکونومیا وان تشتکی دیجی قالوا بسلمانا جمارا في تشتد بيجن وهناك بسلمان ماجد بي كو بريتا هبه قرات فقير ايمانه تتنبه كو بريتا هبه ايمان تنبه ايمان هبه جرا بريتا تنبه تشتك وكا كوم نبن يعني كنت بريت بخازي حاشا قرات دزبي شرفت نبه ناموس نبه لمشت نبه دزيه به باخلاقيه به هر بيستي قرا هبه ليه بريتا هي تماما يعني يحرك از المج بكم روجي بقرم شرف وناموس ما هبه وي وقتش قرات فقير بي نانت نبت بخويت دست خواج ملت رابكي
يا أف جمرات بيجن ولكن إسلام نأفه إسلام دبيجه جرت زنگين بي و جرت إيمانه تجي هبه باشترين پرد دست إنسان صالح دايه و تاريخ خوين نمام زيدا دور جنة چن أبو بكر الصديق يك جوان زنگين أبو عثمان كرة عفان يك جوان زنگين أبو احتياجي مسلمانه چيد بو پرد آني دو يا رسول خدا كرم که قاس خزينه دولتك كي پرد آني پشت لمجش خو حسابكم تلفون خدا 500 حب دوا حشتر دوا يعني پره وان چه قاسی و چه قاس پرد که حساب کن 500 حب دوا پره 500 حب دوا آني گو يا رسول خدا كرم که مسلمان جوارا پره لازمه شرط کرن پرتنن عثمان خدا جرازی به بقاس خزینه دولت کی پرانی تسلیم پیغمبر کر صلی الله علیه و سلم پرتنه به چب کی یعنی جبیر و نکن اسلام ضد پرانه اسلام به جبر پرد بن کنترل ایمان دا به هفتات یمی بیجن ولكن ابدا وان انسان کش مراد به فقیر بی ایمانته هيا کد زنگی بی گرت به ایمان بی بزام وانا نیار خودنه نیار اسلامنه اجازان نزانو کو چت کن اموی نزانن هیوی دارن کو امجوی حیلاوان دور بکبن برا پره وهبه و ایمان وهبه جله خوشیک خو بکن عبادت خوشی باش بکن صفا عود لمیجه دابن تجارت خداجی انسان بعاقل بن انسان جهاتی و زیرک من تجارت خدا اما دلمیجه خداجی بری هر کسی هر مزگفته دین و دنیا لا بارك الله في دنيا بلا دين وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع إمام علي قوتي أو دنيا كتدا إيمان تنبا خده بركة نكك ليش قاس خوشكو دين ودنيا كومي هببن في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قانوني إسلامي هذا الدنيا وآخرة دين ودنيا رب العالمين فركي حلال بكان السيبوات تبي إيمانك بقوة إن شاء الله أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون عن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح مع الرجل الصالح صدق رسول الله فيما قال صححه ابن حبان وأحمد والشيخ الباني فروفة تنسير صلى الله عليه وسلم بستا بانجر أرهوس بستا برشون هوس الله عز وجل بستا برشون فيسير ديسم أر نار مرت الله عز وجل ديسم أر نار مرت الله بستا بانجر أرهوس دم إن شاء الله فورد ديسكال ساملا بانجر بو حلال موتا وبروكا بو حلال موتا إيكا بو حرام موتا ساملر وإيكا مس بروكر بانجر ساملر بو ريكتيفاي أو بتالر بو ريكتيفاي إن شاء الله بيسكابلي أن أف دم إن شاء الله پیغمبر گوتی عليه الصلاة والسلام باشترين مال لجم إنسان صالحة باشترين مال بخير دس إنسان بخير دا يعني إنسان خراب بريوي بلا سريوية إنسان صالح بي برابن أوجي فقير ومحتاج وتشتكي لي بريت حلال تجي إنسانك كش خدا بترسه دين ودنيا تبا نعمته خدا نعمته آخرته خدا كريا نسيب رب العالم بركي بحلال بك نسيبه و خرج وصرف كرناوي حلال ده بك نسيبه و إن شاء الله ومحتاج إنسان خراب وبأخلاق جنك إن شاء الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على من عادانا اللهم انصر الإسلام والمسلمين واعل كلمة الحق والدين اللهم كن عونا لإخواننا المظلومين في كل بقاع الأرض كن عونا لهم على عداهم اجمع شملهم ووحد كلمتهم وانصرهم على من عاداهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه يا أرحم الراحمين ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فانتقم منه واجعل كيده في نحره يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى الصلاة